Idedane para pamirsa sanek kesemayang titiang. Inirin titiang aturang pengastung karo panganjali. Om Swastiastu. Atur puspan calen titiang. Pinaka pengelantur semah. Seke Dramagong bintang Bali Timur. Titiang rumasang ayu bagio. Saking piolas arsan desang yang Pramowisesa. Sida titiang kecunduk ringdane sinamian. Banget titiang ngelungsur gengerna sinampur. Duaning janten tuna luwih. Munyuk lungsur adu titiang aturang carita puniki. Pemekas sehananing maka kirangipun. Ledau itu dan ingak samanya. Para darsika sinamian mungguing carita sane gumanti katur mangkin oyo wenten sios inggih punika Nilo Ratna. Sapunapi mungwing daging caritanipun ledang arse itu dane sarang sami atur di tiang nyak siang kalih mirengang malih bos-bos dumugi sangkaning asung kertawan nugrah nida sang yang widiwasa sida antuk titiang ngeledangin pengarsan tudane sarang sami. Sio sering punika agang yukti pengabden titiang ngalungsur pewarah-warah pitekat-pitekat mantuk ring tudane meragap peradnyan mustikanipun sajroning Dramagong sumangdane wen tenangan di tiang sesuluh ngelanturang pemargi kapung Kerokas
Pardarsika sinamian. Kadi punika murdaning atur titiang. Dumadak-dumadik saking pangyang ningida sangyang Pramawisesa. Maka miwah ida bedarok dari sami. Titiang saking Skedramagong Bintang Bali Timur. Pengkalih tudane sarang sami. Ngemanguhin kerahajengan. Dirgahayu Swastiastu. Om Santi Santi Santi. Kene benci ngapuri daone kengken pasing liang atine yan mone ide dua agung muka kalih jane okane subuh anom ngene yo bakal nyepur ngerago ngambil salah senunggal nih po uli mekelo ben kangon kena dan kieu lajak mau pitung ini. Ini aja marah nengok timbal but-but pokoknya. But-but cai jelema len-len angko. Nih, hidung lah bareng. Hidung apa bui? Unuk nih dipuri. Yang subuh dhuwur okane dodogong istri. Dodogong dini. Dodogong istri Ratnosari, bone uli Singosari. Nah subuh mekelo sedo biang dodogong istri Ratnosari man. Nih si ibone dodogong si Sari Ulano nyenang. Do na uli pejarakan to. Itu subuh men kengken hidung mencari jani. Kengken ada pekrimik banyak Nah yang pada anu ajak nado jadi nih. Hah? Itu dodogong putra uli tijo bakal ngambil salah setunggal nih tijong. Ya nukto dan edakon kencang. Suwir kido dogong istri Ratnosari subuh uli alit ke jatuh karmayang kemo kopuri. Pejarakan. Suwira ibone ide dogong istri Sari Ulano nyenang. Nuli pejarakan tuh segitu. Ada yang nak nyaplok munyin jadab. Again. Sing ya ku pejarakan. Ide dogong istri Ratnosari uli alit ke jatuh karmayang kemo kopuri korepan. Atuh. Ane ngambil sing jedolen dogong putro panjilaras bang cai nawang pejarakan orang cai. Tuh kene. Kokorepan. Aduh. Unok nek cai sing nawang. Aduh. Kengken. Di korepan sing itu banyak mekejang. Blok. Lo kedua ibu ngomong. Ben ada banyak korep ngeliwat mai. Ningah roh cai orang ci banyak korep blok. Iku dolak ada yang lah nyamo nak buko cai. Kene. Besu sing ada bani kita unok ne. Blok banyak korep sing ada bani besu kita. How? Suwong yo mah nyen besu. Sing mau belanyo sing bisa toh. Sing bisa mau belanyo. Ada yang lah pipes apa? Si pipes sing awak pipes tidak ₹1 kisah rupiah. Do sing lah sing dawa ada bang cai. Wah, celan bedai mau menyerah. Jangan sesuatu. Apa aja orang cai?
Dia hangki sing setuju bapak kayu dogong lingsir. Awak tadi parang cen kan parang coy jemaah. Arah bener ki boleh. Jelajah saya setuju apa yang orang ada itu. Saking kalintang suksemo benoningo penyeritaan caine kangin mekau kadiraso yang kekenoh pan beno mirip nepasin cai pematut ini kepejarakan kekauripan tuan idum cai ajak cai dadu yang kadirasonya beno tonden adun dan raos kijo lekar patute teke cai jeg misang-misang padewe Apa? Dol kecengat kecengit Tok kecengat. Wah, ibu. tap gue dan cai kiul Dia. ne jani raos beno dingokan Ini. do bening benong raos pati kelatu apa ke krano keto cai nawang itu anak ke agung di kauripan subuh keraos mahar dike sing ado anak paning raosan kene keto apa buin banyak nih cai lantas keraos kangin mekau pangdo ulian tubuh cai dengan abu pelik maka pemekas jani ada pengaraos penuh tekining cai tangkel cai jani diganti ring itu dia putri di karang kaputrian abang saya kejo itu tangkil ke paseban wirek lakar ada peparuman sarang Mungkin dan bang yang di tiang sarang ipun sarang idadap harus. Boleh belum mau mesti tidak dari ngatur di dulu istri makin. nana yang subuh itu jalan cai makan aduh Harus. Nih, bopet saja rauh kidogong putra li korepan lungo mai. Jani dogong istri sari ulan nak senen kayun mesiram abulan. Aduh, kayun mesiram na jepok. Banyak korip membakar cobo di kalang nak uli korip mbone ne. Duh, Jangan bon. Ken buat matur. Ayo ngatur panggil kengken bon. Dua agung Sri mendanak len ya bayu buyung apa nyak liun mekalu kan Wago, Engken dap. rakan palungo cokor dewo sakit kuri kauripan jadi pajang lungo meriki. Manggen tijang lunas sedangkan palungo cokor dewo. Mangno seraino palungo cokor dewo lungo mesucian. Mesilang gitu. Itu ketaman. Seraino petigo. Semang pisang. Tangan nebak pisang. Sore pisang. 3 kali 1 tablet sehari. weh apa tuh aduh cai Petigo, ai, sebut tigo. Neji saran ngiring gelah kalau ireng cimo siram. inge Ye. Dap. Yul, jadi Iya. nem sengingan no. kenapa Gelah sebuah medal jadi saya sebuah mesiram adane. bidan sama mesiram Ye. sirang iring Misalnya demo lengah. Masa sing rungu kan gelas sebuah mesiram. Tugas kedodo. Tugas gerhana matahari itu apa? bah Suwe sampun. suwe nih kok sampo suwe Ada dingin-dingin semuanya udah tahu.
sabun deterjen kat angon. Aduh, Apa sabun nenek nyukur aja. dan sabun deterjen na kuning ni kau apa yang berak? Yo, sikit bang sabune. Napi ni kau angin ana? Apa bonde? Ada aja. Ada tiang? Ingat. Napi angin? Nih, tayo bising nih. Aduh. Dan, Tai miseng. didelok dia ni. Aduh, oh, Woi, babat misi cacing lu. sabun apa madung cacing? Tuh, Ngah. yang remet. Dan, Dia, jalan na subo si kayun masira. Masih paksa aja. Kalau kita banyak bro biar aku kelak. Tinggal aja. aduh, di dia, kuningan. Nak ngudiane ade uyut kene di. Boyo angin. Audio puniki hasil editing oleh Kelana Channel. Saja Terus dedap. subscribe ring channel Titiang Kelana Channel. Ini audio puniki kaupload oleh channel sanes Yosa. Pastike sampun ngambil ring konten Kelana Channel. Matur Dan sukses. berak. Kayak kene pang mana di depan sama sampe. Inggih, nawagang nunas lu kereu Titiang Ratu Agung. Kadi mangken Titiang tinuduh sering itu jung cokori dewa. Mangno dikelis pisan cokori dewa rauh mangken ke Paseban riantok pacang wenten pokok sekali tangsara. Inggih, dewaning patut Ratu Agung. Lain semua kita jalan deh. Jalan. Lares, 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 lares. Inggih Titiang. Menawi pun kadung kerepotan ring karang kepatianipun Agung. Ya, iya nom. Sing jetahen kapojak memaluin lakar tali. Wak kelihan maluan lekat, lunas jatuh maluan, tangkil maluan. Sing dekedo luwung. Kemudian dicerikan jang maluan sing dulaknya mau cerekan. Nah, nom, nah. Aing pidaging nawagang titiang aji. Dado sekadi neme pisan aji. Ngesengit pina kadi pedewekan titiang. Talar aden titiang. Napi jagi wenten wacana yang aji. Durus aji mau wacana. Aing haji. Sane mangken purun titiang matur amat. Aji sampun uning ring kawentenan sikian titiang. Titiang kanton alih. Semalih tamat titiang kelintang. Durung wenten manah titiang. Jagi ngemargiang sane mewasta. Gerahasta asrama punika aji. Yang belum kepinang. Ini pan merasa lu dewek cerik. Sahur belum kawaran sini kayaknya merasa aja. Aing patur. Mang deledang aji. Micain titiang mana-mana abos. Penyang pungkur yening sampun jangkep ando titiang memana-mana. Ritat kala iri ke titiang iringan. Sampun api pekayunan aji. Aing
para sida ceneng jangkep rapi. Ya tuh ceneng belum. Sing kuangan pengabek panjerwan karena kurang ayah kita cenengi. Aji Agung, Aji, biar Agung. Seperti kemangkan ke. Sampun ya Mbak Agung dan ngirengang Mbak Saji. Acang ala prabi dengan Melidap cenengi kengkeng. mungkin titiang kari bajang malih hasiki. Mengne di gelas ya. Titiang bajang nyarap ke. Jeneng ayu, Siapa nabi biar Agung? sing tadi jeneng matur ketok ken aja ni dewane. Ya ada Ustaz. Jeneng nama dewek cerean. Nak mula pantas mau dewane malonan. Mani puan sing kuangan galah dewane kal ngale somah jeneng. Oh niki dong dan ada. Sing tadi. Mandan ada suang nih. Inggih, mangkin Ratu Agung. Kadi mangkin purun titiang aturan jagro winungu rengangan Cokori Dewa. Riantuk mangkin ide sasunan titiang saniduran. Nenten wenten kesayagan ide pacang kala prabi yang kawini patut titiang matur bangayang. Mangkin putran Cokor Dewa sane malitran. Riantuk ide sampun minakadi naki-naki yang angge tuh Agung. Wendan ya atur barang duwe sapunika pemekah Cokori Dewa ni alit dan pacang picayang. Mangken ipun mangga wiwing ngriko gelis kudu bebaose. Ien buka atur pamane marah Agung. Kelawane nganom nak patohnya nak bener. Jawala. Ian manut sewala patre. Manut isen surat. Nego manti arsange ceneng oleh koripan nak piana gelane durang. Ian jani ceneng Ratna Sari lantas. Nego manti arsange ni cenikan lantas picang kemu. Sing manut teken isen suratin nang melang paman mepina. Pamakas ta ceneng jani kengkeng. Pangda nyen magelo pangabeh maka jangan tosang nang matur ni benar-benar kengken jatuh. Gelis-gelisin dados nenten pacang tangguhan. Yadin nenten mangkin nyantos padewasa yen wantas sampun wenten kayun menawi kanton arse kayun duwe anem suwe metangguh wanten ngirengan. Mangdo nenten kadi bawa sidon aki lincir sangkaning Cokori Dewa tulak ring pengarsan nak lincir. Drestene nenten memarga palas kauripan minakadi do pura Nang melang mepina tutup lang. Ayo haji. Yening sampun asapun iku. Sampun kemana hantu titiang. Mangna nenten titiang keni raja pinu. Mantuk rengangan aji. Semalih manda nenten pasah. Desaro koripan. Ayo sane mangkin titiang gumati wantah ngiring kekayunan aji. Mangke nempot ngiring. Oh ning. Jantung nih motor ngiring mas sampun puput mesin kayun mesin kaya. Sampun Mak Agung ngiring mangke jagong di dalam pamer rian nge. Kemudian Kemudian menriki sampun puput dong. ngadeng-ngadeng ning. Ning. Jani ceneng subang ngiringang ken-ken yang pikarsan haji. Ceneng sing dah di ngawang-ngawang lakar maca cinga kamu kebencinga. Ngawit jani ceneng kepingit. Patut ceneng melingi di gedong pinggitan. Ayo yening asapun iku kekayunan aji. Niki Kapan titiang purun tempat. di gedang pingitan Mak Agung melingi mangken bau pecang ala krabi nge. Man. Benar jeneng. Biar Agung di jamu pamit dalar di ada gedang bedau. Ketong bedau di jai dap jenengan nongon. Di gedang kelumpu nabi. Jeneng ngudiang oyang di kelumpu. Ye, di sampai ulang-ulang jero kedot. Sing tadi jeneng keto. Kamu barang-barang ajak mau idewan jalan barang-barang menyamu nang tadi. Dados kira Mak Agung di kasarang gitu Mana ada diskusi. Wak menyamu patut barang-barang mau lautang majalan mundur. Jangan ya. Ni dap-dap kiap tangkil. Dap. Nang hoyong. Yani piana gelas subang iringa. Apa nih ceneng jani melingih di gedung pingitan? Gitu.
Cai sing dadi mulih. Ingat tuh. Patut cai mekemit diamen gedung pingitane. Ingat tuh. Itu gedung pinggir. Nang malah kedah matan cidap. Ingat tuh. Belang, ninguang raos gelah. Ingat. Desan yen bange anak macelap kamu ke gedung pingitan. Ingat tuh. Apa buin macelap adi rasa liwat sing tadi kamu ke gedung pingit. Ingat tuh. Ingat tuh. Apa inggih tu uji resap nunas bawa sido jak lagas atur cigen. Siapa tuh? Tu apa? Mau jalan cimu? Ingat tuh. Lu Agung, barang duwe niki pun kiul raris yang nikahi. Yul, Iya. cai barang aja nyaman cidabda. Di tiang sarangipun mekemit. Desan yang cimulih, ian perade seduk basang sini. Nih ada penyerwal karcing abang nasi kamu ke gedung pingit. Endan, ngori mau? Ijang. Kalian beli nasi mau? Ijang ale nasi. Paican bodoh kau yang cai seduk. Nih ada penyuruhan ngabang nasi. Beli nak belayah bahasa. Ngayah nak benar malu. Paico bos kita, bos seduk jadi teng. Ayah malu marah lunas lungsoran. Nas bungsu dong malu, marong atau orang ayah. Nyenyen bila mau. Mau pamit malu. Orang yang nyaman sih. Jangan suruh pamit. Tolong jalan. Ratu Agung. Sane mangkin sampun putus peparuman duwe sampun sidang ngiring ide anak kadi arso pekayun cukuri dewa. Loban mana titiang mangdo nenten kantos kantan. Kasor linggih cukuri dewa ngajengin panjak mina kadi jagat do purone. Mana titiang pacang nauhin panjak duwe metelas-telas sepanjang margi sane pacang marga ane nido ring ido yanak belum putra. Di pengerau piana Ini saking penepi sireng mangdo rau ring bencingah agung duwe jagi pahya sen di tiang. Nah, patut masang penyur lo pamannya nabi abang do dengsap. Edan di tiang mau pamit ri. Agung. Ya ini dengsap paman teken amung-amungan pamane. Ya nom sebang yasen jalan. Ini paman patut tangkil kamu ke gerio teken baga wanda duwe nih. Nuna seperti tahan pedewasa do paman yang ngitungang do dengsap. Inggih, wenten ketel wacanan cokor dewa sapunika do Agung. Bang yang ciciang tangkil ke pesaman. Inggih, ledang mencantor. Si, nang kepuri lang. Kiri dulu sam di aku. Hah? Hari, mai. Kiri lan biasanya kiri dulu. Iya nom. Kuala yo bareng teke ke peparuman. Sing taen mirip ye lakar ngawenang idewe purno dikena. Setato rasane semune bukelung. Kuala nyak yo matur. Jak setato ngedegang pasang. Paman, Inggih titiang babung titiang. Dados ngerepate cukur dewa malih medal wenten nabi puniki do Agung. Paman Agung. Tunggu udah dadi paman tanroh teken pengerau gelah. Raso paman sing nawang kengken kayun gelah sejatene tepangane jani. Paman kaden subaninga. Kengken pemupet pepaosan itu biagong gelah di peparuman paman. Sujatene tuh nengeranang sungsut sang kayun gelah. Sia, do Agung. Mangkin cukur dewa wau. Mawa cano sapunika ring sikian titiang. Ring sampun putus bebaosan ide irake. Nabi raris kawigunane do Agung. Yan patute cukur dewa bertiaksa ring kayon iwawu patut cukur dewa matur sapun nabi raris kayone. Kengken paman Agung. Neteh yang kekenah ban paman. Peparuman suba pragat. Pragat mara bata mungkin yang kekenah ban paman. Tuh mara pragat aji bebaosan. Tonen kelaksanin adane. Yen mara gelah matur diajang hidup di Agung gelah. Paman kadan suba nepoe. Apa buen adoi paman anom ngapeh linge hidang. Kengken raso kayon gelah paman. Meh sing kanthi gelah matur ring hidup di Agung. Mehan suba tawangan yang kayon gelah kini paman
lan sapunika Jodho Agung kayun Cokor Dewa menawi patah ring manah titiang mawinan ke titiang kadinek kesane wau Do Agung nalar titiang wit nyeledeten paman duwe punika yanom wantah parijungyung pisan ring putra kwalon duwe Do Agung inggih mangkin kayun Cokor Dewa sikin niki mangkin kaosan pacang sapunapun Do Agung Paman, nang tegarang paman masih mapinah. Yene jani pianak kualon gelahi Ratnosari. Jangkep ala kirabi ke muka jagat korepan. Apa penaden linge gelah dini ko apeh ban paman. Ne jani uli kenken ban paman mekenah. Bang presida Gusten paman pianak gelah cening sariulan. Jangkep ala kirabi ke muka jagat korepan. Namulot to nyentuh gelah pianak gelah paman.